unse oba pasika sango fo nyina na meka se the level of Christianity no or ye bear 0%. Zero. Zero. Omon pai, on fancy sa demon. Omon pai, on pe very strong man of God, no nyan got one. Too much GH Ghana wahala jumede ena ebre asose musonfo epieskapa enen so mede ebebesum etie for ene adwefo mamunim sade eche yeti ensefofo na se etenti yen so de ye nyai eche so ade biara eda na ene de ensemu ababeto eye apno so abusuafo eche nkuro yi de eche se yen dandwen ho odo se dodo na ewo bitirim na so so obi de wa ye na gye se da bi ehun behia so de baba beto abontine na ne asofo a omho so omsusu enim de no omfo omonchirase emra ememetu edwa na ne nsem ode eto abonten eyese se de enim se Adam and Eve womonkwan ne nipa nyankopon ebo womo ewo asasi so no do se David entisa na mmom ansa na nyankopon ba bebo Eve no na abaya bia na se wo bo oba foforo na ne din ede Lilith na wono na wone Adam ewo ehono mu na emu disrespect Adam because of so wo hu ne ho say wone Adam nyina ye bo wo mo epent no hu ne say wone Adam tipen enuti ema nyankopon to ni free garden ni mu ana so wo yi ni free Adam ho ansa no wo ba bebo Eve ama Eve ababa tna Adam nchen ama ene de boni ekoso nyina no ye de asotwe nyina ema wo mu na abusuafo wo kan nsem we nyina no wanka ankwankosi wo chese wo the Bible quotations bi so eta church say wo chiremu se wonim ne stand wo kasa ensem na abusuan bi twam ho me ba me de baba ababesom mo so emamo akwaba sunfun ebiem nyumekwa so ya sema edi edwumedie ebramo mama Juliet Ventures eba na enchansen papa oba wo dem asiesie wo kitchen asiesie wo pe cooking utensils enioma wo de be ye aduan wo de be siesie wo dem wo hall de ena hwehwe mama Juliet echa kwan ewo Abeka La Paz obetimi afa ne number ewo screen no so na wone no atwetwen enkomo nit roofing so ebo ye chi edom eba na edan so bo roofing papa wo de be bo wo dan so ama wo dan no so SCPSC eta inso to ewi abo achese dan no enwunu chance no so eso empade ene nit roofings ene bedi se adwuma no ede ama fa wo number na ene wo mo so entwetwen enkomo no 12 sika engu Winners Aluminium Limited enso so yentimi nyi wo mu emu esanse ba na aluminium works dia wo mo ade ye papa office ena wo pese wo nchichemu na eho emfanye spacious ema na dwumadie bia wo pese wo die no entimi enkoso toten dia hwehwe wo mo na wo nso endi se adwuma no emfama wo dan ena wasie wiem ena wo pe glass doors glass windows nso so dia ena hwehwe wo showcase bi ena wo pese wo nye se dia be ya wo nso so betimi di nyoma egum na atwe customers abra wo nso so a ene fa wo mo number na ene wo mo entwetwen enkomo no be bo adwuma no ama yopo ama wo so hunu se wo so ye nkunim di for se de wo mu din etie na ene day me guest Prophet Bernard Esiam na atafo woda no Holy Ghost and Fire Prayer Ministry odi for me mo akwaba you so ba pasika bibia record here Kristo da roma ye ho den se kyerɛ kronkron jo ye da erade ase ene de ye ko nsemu pa ensem bia ba beto apono so a ehu behia se sofo panyin wo baba na wo bebe cheche enoma emu ye nua bi de nsem bia ba beto ejo hu ne se ansa na if kraye ba bebo no na ya bo ba dada na emum ne ni amohu binti na ma yi no edi efri Adam nchen a wono de okokọ kan demons bi ho wono so odi ni dwuma ensem yi no krebe ne wom na senso na etie oba paska ma mentena si ma chire mu akodi pa ma mentia motifo wo mo hwe yimfiri chirichiri ni bencheye ene omanga na mu ni nyinara sisi ade too much the emisa o ya almost 1/3 of Ghana man for shepa kwa chiri
Adentina first place adentina branch obeka say na mami ni kan say Bible says say otini ni nyina so a obeye den. If the foundation of the righteous say eseya obeye den. Nyame bo soro ba asaso se na asase ye sakasaka ni hunu. So what you say oti from no che no de bo what you say obema so what you say e no yi ni mfipade de bo ba. So what you say but sir Lilith now born din no mama nchirawo okay he is one of the demonic entities okay ye wo Lilith ye wo Mara ye wo Nimune okay wo doso but unimu a ye betima afresh a demon na mam na kun sa nipa no a but onim okay ena sa demon obetima ma sa nipa na aye na pede de ama no okay mama nkinka ni me for sa demon no okay or see this demon has got goat horns aponchi abeben na owo aponchi ni wira ho okay eno sanso podua etise premene die okay so what you say sa oba wo ya oye one of the demons aye dey try nipa oh okay so what you say okay. So mo person mo enforce so amutimi dey trial so what you say okay kan ko say oye most of the demonic demons are oye very disturbing. And now share the nimu etimi sisa wadwen okay so what you so ba pesika etimi ka se ba bia branch we free ba pa se onim scriptures enim nyame asem a ommo ni hu suo enko the line of that demonic entities o kasa krampo sa de ye Genesis 1:27 kra ba kenensem me pa atwanya no kore Genesis chapter 1 verse 27 ma menken kan na chiefo ntie okay etifi asamosi asase o so nyankopon bo onipa e wo ni suban so osi nyankopon subanso no obo no obarima ne oba e no obo won ti to so obarima ne oba na nyame bo no nti Lilith ne oba na nyame bo no me pa cho Lilith onka what you say no you one of the angels okay omo rebel omo kan Lucifer omo rebel against God what you say okay ene man Michael ene Raphael ene Gabriel ene Azrael ene anu me kan obo bi di machine your friend Azrael enye Azazel demon okay so what you say your friend Azrael and no come my konkudu atuase no sunkunim but Lilith oye adwuma kwa akini ebi oba obeda no so dai so obi ni woda Lilith ni take part okay or place the part of succubus and incubus spirit what you say okay. Demon no timi be ma da timi ni oba da and so take dominion of your body and also possess your mind and wa adwe no honhom a and now the abusam say ba okay so what you say but one more kwan ma demon form mu e possess the nation nyina no e be din obapa say kingdom of heaven no metima akomu bi why wo kan uni the mark of Christ what sounds so conjure to that demons a realm ah omo use as a vessel e dey yen so di chama Jehovah na asem bie say di panonu na prophet o ka eye nsem no wo de eye enoma bi atuja wo de ma menken kan ka ko say she likes the men reproductive liquid very much and she always walk to the point of seeing where she has fallen. All the liquid of men does not end in the matrix of wife is hers. All seminal liquid that man find wasted throughout their life, whether being adultery, vice versa, or in sleep. She is all the men who masturbate and waste semen. Dear lady, nensa mo di tu jana no kreben di. Unse ero na ma explain ya kire on. Unse mantie ni nse batemaka. Sa Lilith opposess wa. Onu na okonjo to sa nyoma no. Okay. Masturbation. So what just oye dimu a oma onu ye oye reinforce to that thing. Okay. Obiem wi anse na sukubus ani nkubus ba be omodwuma. Oba otenase na odo ankasa de nse ehye no. Okay. Ebi onu ada na dweno onu ankasa ene ne ho da. Yes, I demon friend Lilith. Okay. What you say? Only this adwuma we na any o san so fam mema. Oh, okay. Oni ma beda o. Onu asan so ne mema beda. Onu obiemu wi ana sukubus and incubus be take over. Okay. So what you say na ti mo den. Owo premier podua. So what you say? Eno wo dwan hu mi e wo ne ho. Okay. So what you say? But are you full of distraction? What you say? And I say, Nipa, can make a chance. On you know, we are on I like can't work and a bit minions on so one is so 100%.
One she ya demon be possessing, or be possessing the be possessing the money now as I see you. A quite ben so. On sir, say, Ubi, whom must our demon we are. Or no da, or no wood out. Ain't you? Oh no, you da. Well, wood out. Okay. So what I say, Ebi and the man should have been on. One say, Colabua, we are very sensitive. Or Batabata, Jano, one form of ready pantom. Okay. So what I say, but a Christopher Brenano, sorry to say, Brenano, I'm said, Adriano Adani. The was son about the form, and the old form now could do so. The year can you bet me BM at Rachel, but on you. But Ubusa on Concuna, Obe in our swatcher. First, not mean animal with me a prophet, all right. There was one time the animal there we are kitty. Ye be all the demons almost by you. Your more demon be on, or your giants, and then any bar copy. Or to say Goliath, any bar copy. Now, are you very strong? The demon of politics, and the demon of Abia. God of war, young Kuntokwa. You will be one, or yet is a silver, or your bema brane, or yet is a silver. One moment, young would you know your bomb to uncommon on a conjure mom. So what you say, member say, baby, be a movie. Yes, I know. Sometimes, no, your mammy be frame if you are rich, said that. Who be you say, are you sure? You sure, pa, in himself, no, couldn't now come. But who be you quite say, are you sure? Young quiet what them one. Na koyasem na che say eye odifo eni ho ba bia say ye bo ye oba bia ansa na Adam Eve eba me pa cho there bi na say eni ho no mo sane say wodi nsem we aba eba baba tu edwam hu ne say eye bia na wo bia nkrofo ani bia fa eye enoma wo say de ye ni beda ehonom ana eye atuate na wo pese wonte atuafa nya pese me branch akọ ye be peta ni a kire Obabi onam onsawe. Or so person from off na yase. From off was you very dangerous. You demon be one or the nsuani or ba or the nechi and a nama sas ni say. Na na ni yenu ehwe. Or nama sas on the chin eba but na ni hwe ma or no hwe ma yase nko a. Or na ma fibroid or baby a ho de da or na ma sa ubonso obi yare woni mu. Yare ankitin bi. Or one who ye the crash akokon. So what you say, almost friend kakapio. The who ye the just when you or just on your beman in the dancer. Or Bema bin so answer. Na prophet enyo ma no say nyina no ye mi gidi ye say ye nua bema no nin kasa ye mu na wo ma ya tete say e wo bible mu na ni nyina no like o ma yiyi e de afri mu nti hu ni say adesuade na wo say Ghana fo e bia na temamufo ana wi se fa na nyina ye nsua emfa mfri mu Unse edifo no mo Ghana no enana me kai 15% per year from God. Okay. 85 ni na e bola. You are the book of Enoch. Okay. The book of Moses. Okay. The book of the aliens. Okay. Your books ni back 37. You are the book of the archangels. And the beam of angels when you na ne drum ye. So what you say? Uko Israel ni ya wo. Inti na ye mamu de ye nya sa books no ebi. Say o man ga na nka say enye nyame soma yo e ya abosoman. Okay. Abosoman. But ye na nanom o mo be hunu nyame bi no. O je say abrofo no mo di nyame free America ba be kire say ya Kristo te no. Wo mo gidi ye de. O mo gidi. E na ma ya e kata ye so. Okay. What you say e kata ye so. But the masses of Ghana power per population na 90% e ya abosomfo. 10% per na Kristo dia. But if then someone just a will be a sweet dear. Who say e ya na ye pese nya time. E be bie we nyina ni so. Ye demon bi o di akoma. Obu ana akoma ba enye obetima tam screen no dia hwefom. Na che say enye say bia ye bufuo bi keke e tumi bi e di akire. Okay. On your friend Leviathan. Your Astaroth, your Asmodeus. Boss obutimi fwa. No the bibia hwekam say bang. Obi say what have I done? We are mobo.
Enti prophet say ye hu say eye Lilith wono eye emema ema ehu nsuo ne eye a eba abonten a wogie no den poten na ya wode eye na nsusuaso be ne ba wo nipa no nsusu a eye obe ya na eye injury wanya wo ho ade no den na wono nsusuaso be ne ba wo nipa no so obi abehweda e bia ne oba bi da eye Lilith no okay woni be ma bi da eye Lilith no ono da wia for the first time wo biem na fe sukubu sanim kubusu no wo yira wo be fa yira chi okay wo fa yira chi da sika sembe sei okay utimi bodam okay wona mo wani timi fura utimi nya stroke se wa wo ma wo ma ni mu chefa obetima kumbi okay so just for the prophetic word make I would you for be back or senkom the back gura na so de so just ya dwene on kokko aye no package ankasa free e so be pem ye na ase ye biemu a ena obi opentokwa Lilith ni ye adwuma ko because of baba be take dominion ti no kunu be ko ono yire be ko ba ko jam so what you say ene bi oba no so the mark of Christ on present Lilith ni be di no so so what you say Lilith or a subject what you say e de ma ye Freddy mo mi Kariska okay Kariska yeah one more de bi film o man gan about many am so no take dominion e wo man ni mo fa Kariska queen of demons our power crouching man water the marine kingdom okay the mother goddess our power crouching so I just say but o man Ghana no won say abusuma take dominion ene kakra bia na obi bodua okay kakra bia ya medome o kakra bia wo ya mede bejew me de oni mi wo me de am so beto nchen de meye wo wo ye mobo demons ti ono mo sere odi for na eye Lilith ekwan ben so na nipa wodi be hunu say wa invite anase na eye esuwe bi say abawo mu apart from say bia wona wo efa enemu de no den biem na be ma wo hunu say eye demon yi wa encounter with when you encounter with her wo ho a wo ho se wo yoba na onware ya sorry to say o pante sew uyi a wo be hu stains bom ti se de o ho aba ena o ba bi e se kawa no wo wa ba hu se e ho sew ana e ho ye wo ya okay wa se kawa ko e ho betima yo se wo bo se ho ye wo ye wo sew o e ho sew na ai se wutiti o da mununkum etimi bechew okay no nyi na enya kwa eye wo no mo ye adwuma no okay ti wo bo se mununkum a che ti no tim Jesus no abopeti no asore wo no mo ye adwuma sa wo ho nso a onase bo se onase aye utitiriti ase bibi ni na monase obi nase timi ye nyunyu obi nso nsa bo se wonsa mo kekawo ni so nsa kekawo obenyesko ma chire ni nyina mu ene so ma ba de ne maba wonsa mo kekawa ma menchire obi biara wo tie ye wonsa mo kekawa ye ntiti o mu amu sei fa kowa no na kakasa we erade ade ya ebei se fi demons kampwa misuma won krunkunja misuma Yesu moja edi twam se eye nepa na eba mi jitu mi honhom me kra ne mi nipaduam Kristo boa me na fa twuma no mutine time sa fa to pampam yesika within seconds ebeba eye nepa within seconds on sabeka eye ne bonia o kan ya ekode dada beautiful na koso osumasi o ensan hyehyede kemu papa ebia ma menchire we nso ebia abetwam okay obi wo kwa na ntentan afa nanim obo honum awa wonim se obi atwam enso nko akọfa honum na ebia fa wanim Lilith fo etimi ye adwuma sa Isaiah chapter 59 verse 3 to 4 ewo ho okay womu ye premire but womu ye spider eno mu pusa ntentan womu wo mase okay ena apart from womu wo mase no obo so obia na ntentan chichi no din sa fa no obua entintan I to say wonso womu kopo no net womu di yipu na no ma chichire no ete bare wa manya hwigina ho ye onsa se kasi amu sei odifo bi we o fanse da foforo se entintan ne chichire wa wo be kroso nsa sei udin ede wo ebia akuata maafo a mi pie fi obonefo
na sawnim no wa bie ni sei wodi echichiri sei no wa da no ho sei wo twa ho 3 times afiri odi for e ka say ya to aso aha ade be sane enya enwie ye de nkomodide no eba eye na wie ya enesa futu be na wo de be ma anase de na wo be ka e de a kire eye timamufo na mamafo aba obi ho no ma book bia wo fa no wo kan all because of say only what is obi aka ma bi opese wo hunu mu be hunu sua wo sua ni mu na afa ya invite eye to me na wone no aba benya encounter efuto be na wo de be ma eye na mafo aya aba de se bibia ye hu aye be kan ya curious of everything no efuto be na oba pasika me chance ye fi omo kenkan omo collegon okay emegunu omo legon institutions ahodo akese omo koba omo se bible kura ahwenim no correct oba ko hia bibi biara okope 6 and 7 book of Moses wa kushia no ape books bi mo no ahwiehwie o se bible ye empty okay so ati ase mesira mo unsa ewiase we nyina de ba ko hia ne se obefa nyame asem o kan se o fa na asem se wo nante na asem mu a se obra ni mu ye den na se wani da so asa Kristo obejew enye sa demons we ya ye hwiehwie mo ho nuoma is the way of the hardest prophets. Okay. Apostles come konjo nko sa nyuma wi. Ti mesro se mu na wunyi fanyame asem na nyi na nyame bambo yeja aprada ni mununkum dum en overshadow. U ko school nyina no hia Bible. Ko bo degree. And ye bo degree ni hia de ko achi ko bo PhD ya ese Bible nya adwuma bi. E ordinary book. Ti okwa asoro ko mfa choro kronkron ko mesro. Abrantie mesro ewiase ko na wiye demons betimekun demons betimepiraw wo mutimi bobidam wo mo no ma bebre wensa bebre num sigare bebre num wi but ye nim so betie mafutu a Nazareth ni ba Yesu Kristo obema wa hoto there is only one way so fa na asa na nanti na asemu a obra ni mu ye den a obema wa hoto edie ni ahonya edie ni sika edie ni japade obata Kristo a obema obi a che obi kwa obra adwuma onfa bi nka manual to ba pesika perfect for telephone number 2 ejama ahwefone etifo bi ase de keka ye obi ba nya so obetie bi mu mo na onso no wachichenko oba pesika me de wanu ase aya bebere frɛ me ma me kyerɛkyerɛ ba te me sra mu mo fa Yesu na mo fa yi okay anu na hu ye betime bi Yesu but umunye dua you be have an attack okay me number betima rechi mo suni se oha bi da so amane bi atiti bi ebi awo koda na bi ufie enuma bi take wa wonti ase enuma bi tutu wa wonti ase aha ye be mu ade be kikire e be tintam Kristo tumi no eye kese na ni monyam eye kakraka me nka bebre mi ameka sei eye abom ho mpa ya nse na de wabusade aba number betima rechi mo suni 0249 631 876 0249 631 876 and now say 020 385 1633 020 385 1633 nyame ntine mu nchira amen amen abusia for aha ena ye bi enkomodidie ne AC subscribe to your channel so when you like videos na share follow your IG page @tumaginh_ meeting at the FS Kappa that's the name yebesane share makram prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na